to nije bitan, nego 90 Sljedeći desno kod ženskog stoji. onda idu desno. Ovdje ne stoji niko. Ovdje ćemo staviti Bogdana eventualno kod Bogdane i tamo kod Topnodela. Vidiš, tamo je parkirana baba, tamo da uđu prema Bogdani. Na 11. memorijalnoj trci Dren Mandić u organizaciji Atletsko-rekreativnog kluba Tron i suorganizator je društveno preduzeće Palić Park, a tu su i ljudi u narandžastom koji su i bez narandžastih prsluka narandžasti. Oni su nam partneri svake godine i oni su brinu se za sigurnost staze i za sigurnost vas, takmičara koji će trčati okolo. Trenutno smo negde oko 70-80 prijavljenih takmičara. Sombor, Apatin, Odžaci, Kanjiža, Bečej, Senta. Tako ćemo. Godina kako Atletsko-rekreativni klub Tron obeležava tragediju koja se desila 2008. 1. augusta. Tren je nešto i trčao sa njima, a ja sam više bio ovako sa neke pravne, logističke strane podrška. I eto, posle te tragedije, svake godine Tron organizuje ovu trku, trči se na dužini koja je ekvivalentna visini na kojoj je Dren poginuo. Bude stotinjak trkača tu, uglavnom iz Vojvodine, znači ovaj trkački svet, Odžaci, Apatin, Kanjiža, Bečej, Subotica i to. Mi kao udruženje smo od prošle godine ovde kao logistička podrška, stojimo na ovim raskršćima ovde po parku i pomažemo trkačima da bezbedno istrče trku, a da im niko od ovih posetilaca Palića ne remeti tok trčanja. Svake godine nas bude tu 20-ak i pravo je zadovoljstvo sarađivati sa Atletsko-rekreativnim klubom Tron, koji će nama uzvratiti pomoć na jesen kada mi budemo organizovali 6. memorijalni Mihajlo Kampoš. Oni će biti suorganizatori te manifestacije, tako da to je jedna dobra saradnja dva udruženja koje se bave, ajde, uslovno rečeno, nekim srodnim stvarima, znači trčanjem, boravkom u prirodi i drugim stvarima. Tako da jako je lepo biti danas ovde i setiti se jedne vrlo drage osobe koje više nema. Start je ispod ove natpisa memorijalna trka Dren Mandić. Trči se jedno 100-tinjak metara pravo, skrećete posle lijevo prema ženskom strandu, od ženskog stranda desno skroz do kraja do Jaktin kluba, tamo je prvi okret. Vratite se cijelom dužinom obale jezera, skroz do ulaza u muški štrand, tamo je drugi okret. I opet se vraćate obalom natrag i tu ispred male gostionice skrenete desno kod ove male fontanice i prolazite ispod cilja. Taj krug ponavljate 3 puta. Nemojte se ništa brinuti, ispred prvih takmičara iće jedan biciklista, pokazivat će vam put, a na svim raskršnicama, krivinama stajat će ljudi u narandžastom, ljudi iz udruženja Poželi želju, koji će vas usmeravati. A kada dođete u drugi, treći krug, zapamtit ćete stazu. Ukupna dužina staze je 8240 metara. To je ta dužina, u stvari simbolična visina Himalajskog vrha K9, da je naš kolega i jedan od osnivača Atletsko-rekreativnog kluba Tron, Dren Mandić, nesretnim slučajem izgubio život pre 11 godina. Dragi trkači, pozivamo vas sve tu na liniju starta, ispod ove zastave gde piše memorijalna trka Dren Mandić. Start trke za 5 minuta. Završavamo sa prijavljivanjem. Na trci je oko 120 takmičara prijavljeno. Ja bih želeo da svi trkači i trkačice danas da se osjećate dobro,
da lijepo istrčite, da ne bude vam pretoplo, da ne bude prehladno, da ne budete žedni, gladni, da uživate u trčanju. To ja mislim da i Dren odatle od gore ako nas gleda, to bih hteo. Još samo jedno molim da odamo počast Drenu minutom čutanja. Slava mu. Deset sekundi do starta. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sad! Pašte malo, gospođo. Ćao, Keo. Samo na trkače. Cenzura. Nije lako. Ajmo Mirkic! Da. Čako, ja bodrim. Bravo.
Ajde! Tu se odvija jedan foto finiš. 6. i 7. mesto. Bravo Dijana! Bravo Kope, ajde! Đorđe Munjaš iz Sombora je stigao u cilj. A porodica Čutorić. He's got a strong beliefs. My lover's got no power. He's got a strong beliefs. Osip i Ivan Živković počinju treći krug. Ivo i Ocić u cilju kao prvi veteran. A tu su i predstavnici drugih sportova, plivači, bokseri, ako dobro vidite. Živko Kujundžić u cilju. Viktor Vujmović i Šopčić Zoltan. Bravo Bojana. Borko Mihajlović, Vlatko Primorac, također u cilju, kao i Aron Šutuš. Bravo Dalibore. Se približava i Gustav Rafaj, koji bi mogao još jedno 20 sati ovako da nastavlja, što je njegova disciplina u stvari. Bravo Gusti. Derović, Mario Kundit, Nenad Đorđević i Dejan Kakoljić. Svi su oni stigli u cilj, kao i Neno Rodić. Drži svoje treće mesto Sabina Klibeček. Bravo Sabina. Je Arpad Šarkezi. Bravo Artika, bravo. Najstariji učesnik naše današnje trke. Zoran Budimir. I Željko Milenković je završio u cilju. Cilju se približava Alen Adžić. Minea Marton stižu u cilj. Ivica Tasić. Bravo Ivice. Majić iz Bečeja. Takuri Nikola, tandem sa Ultra Balatona u cilju. Bravo devojke. Sve su one stigle u cilj. I mlado i staro. Gorane, svaka čast. Tebe uvijek vidimo za zapisničarskim stolom, sad te vidimo i da znaš trčat. Bravo Gorane. Goran Žigić. Ne za čovjeke. Oni su drugari bili veliki. A za njim i Željka Ljuboljević u cilju. Turanj Marija Terezija iz Sente. Bravo Marija. Eva Habizada u cilju iz Palića, znači domaća tako. Mrčić u finišu. Bravo Bojane. Umorni smo, ali smo nevjerovatno raspoloženi, veseli. Uvek volimo da dođemo na ovaj događaj, da odamo počast Drenu, a i da zaista se pružimo na najlepši mogući način. Državne prvakinje u plivanju u kadetskoj konkurenciji. I Doris Dulić, također plivačica.
Drena Dakić i najmlađi takmičar na ovoj trci sa brojem 64 Adam Bujović. Zahvalim onima koji su pomogli u organizaciji ove manifestacije, a to je pre svih Sportski savez grada Subotica, zatim društveno preduzeće Park Palić, ljudi u narandžastom, udruženje Poželi želju, zatim Mladen Liptak, preduzeće Suncokret iz Hajdukova. Hvala vam svima. Jednog prosječnog dedu i ovo je sjajna stvar. Za Drena. Dobijam informaciju od zapisničara. Dragi trkači, kao i na svakoj trci i na ovoj trci postoje pobednici. U stvari najbrži među pobednicima, jer po meni ste svi danas pobednici koji ste bili danas ovde sa nama i istrčali ste ovu trku. A ja bih hteo svima vama da se zahvalim da ste bili ovde i da ste odali sa ovim trčanjem počast Drenu Mandiću. Prve tri dame i prva tri gospodina da se približe ovde dodeli i počinjemo sa ceremonijom dodele medalja. Nama je Sabina Kleveček. Čestitamo. Druga najbolja žena danas, Bojana Marić iz Sombora. A najbrža dama na ovoj trci bila je Tijana Kabić, isto iz Sombora. Čestitamo. I Bečka i Danije treći najbrži. Maksim Puškar iz Subotice drugi. A apsolutno najbrži danas Nodgelijek Bilo iz Sente. Čestitamo.